y'umugabo muri make ukunda amaguru y'abagore ntabwo ari amaguru ibi kintu cyose kigize umugore ndakikunda pe reka abagore ni beza man abagore ni beza ibintu byinshi niho hana vyukiye na beef avuga ko Chimamanda yigeze kwigira umuragi kugira bamufasha abazungu kungeza muri Amerika geze yaca aravuga mane ubwo n'ubwenge mane buri kintu cyose ubona ko cyagushikana ku kintu cy'iterambere ciza ariko ciza please simabwiye ngo ubusuma cyangwa tubwite ngo ubujura cyangwa ubusama cyangwa ikindi kintu ariko ikintu cyose ubona ko wagora nka mu buryo bwo kwigira hikirege nk'imyaka izireze kuvuga bakagushira no mu kigo c'abaragira kandi ukomeye bamuzi nabo arababwenda nyene ahubwo ikintu nyeretse Chimamanda afise no vuga ko reka nkite karite agira amagambo sha urya mugabo no kuvuga ngo nabantu baje kumuvuga kuri social media cyane cyane akora kuri Facebook arabazimya oya uretse tumwihese ni twareka kumwihagute kurya mugabo nabonye ari danje urya mugabo no kuvuga ikintu kimukijije ni bigambo naho ubundi urebye character y'umuntu aciye ubwenge je Chimamanda sinamushira mu bantu baciye ubwenge ati ko ari kintu Chimamanda yavuze by the way avuga ngo Ndikumana ntiremereza ngo yigire nk'aba ba Daddy King usanga abantu ngo batwaza nka Bibiliya iki ariko kandi arakano yashizemo ni Kuki mu giteramo batavuze Yesu Kristo bakavuga ngo Yeshua nimba ari Yoshua nimba ari iki ntago bigeze bacisha mu ijambo rya Jesus Christ bashobora kuba yacije mu sepa ariko je narumvise ubwanje ravuga ngo izina rya Yeshua urumva Yeshua kandi rero Chimamanda ntu vyamucangiye urumva yariko aramwiya ngo ni Kuki ngo batigeze bavuga ngo Yesu reka nkwereke post ya Chimamanda ubundi urumva Chimamanda ibintu ba posting soma hano to ko ntubivuga oya reka ega umutipe mane nta n'ikinyabufuragira urumva nande muri make wabonye yambaye zakara mu ceremane rero yigize umusiramu kandi ari kafiri iteye ubwoba mane y'umugabo muri make ukunda amaguru y'abagore ntabwo ari amaguru ibi kintu cyose kigize umugore ndakikunda pe reka abagore ni beza mane abagore ni beza hello amahoro y'Imana bane namwe inshuti zacu inshuti za Max Media turabaramutsa tubifuriza ibyiza bya buri munsi abari mu buzi abari mu activity atandukanye tubifuriza ngo mukomere mu kazi mugasigasire k'Imana yakabahaye ndetse n'abatagafise mukomeze kwihangana uno munsi birashobora kuba bitameze neza ejo kaba bimeze nabi no munsi birashobora kuba bimeze neza ejo kaba bimeze nabi no munsi birashobora kuba bimeze nabi ejo kaba bitameze neza nikisimeze twongera twihanganisha abantu bari mu byago nta muntu aba yipfuza ibyago ariko iyo uri umuntu uba muri societe runaka kura n'ibyago ni ngombwa nubwo atamuntu aba byipfuza urabura wawe cyangwa ugasanga ku kazi ntibyagenze neza ugasanga bamwe muri business bahombye n'ibindi bitandukanye ariko ubundi no kwihangana hahandi hari icuho ushobora kugwana naco ukagikuraho ukagwana naho hahandi naho atacuri bukore ukihangana niko bimeze n'isi uno musi urishima ejo ukababara uno musi uraririmba ejo ukarira nuko ibyiza n'ibibi bigenda bisimburana kandi n'ikisi imeze ntaco wahinduraho so turagarutse rero tubazaniye topic zitandukanye aho tubazana topic cyangwa n'imyidagaduro canke tukavuga topic z'ubuzima bwa buri munsi tuba nko muri society nano no munsi turagarutse ku nshiro yindi tuganire namwe ariko tunabasaba rimwe niba nta mutima mu buri mu niba nta nzigo please dufashanye kanda ka subscribe bibaye na ngombwa ufata ko link tuba twashizeho ugasharinge ugahereza abacuti bawe niba ubona tutanakorana neza ufate ushireho ka comment wabwira ati mwabahungu mwe kora kuri bino bintu cyangwa ibyo mu bintu muri ko muravuga yeme ntabwo mubiza ahubwo bino bintu bimeze uku ushireho kantuze ka comment utugira inama cyangwa udukebure cyangwa uduhe suggestion ya topic twakoraho wumva yagushimisha tuganire n'ibintu bisanzwe kandi ka like abari gufashanya kuko ejo nanye nzagufasha mu bundi buryo utazi nshobora gwega no kwigishanya cyangwa kwibukanya
nshobora no kuvuga ikintu wowe utaruzi kikagufasha ati kumbe bya bindi bimeze gutya you never know. Rero dufashanye muri bwa bumwe, dufashanye muri wa mutima mwiza, kubera ko iyo ukoze icyiza kirakugarukira na niyo ukoze ikibi kikakugarukira. Umutima mwiza iyo ukoze ukaba ufite umutima mwiza, nawe bazakugira umutima mwiza mu byo ukora. So simbicisha amagambo menshi canke ngo mara umwanya muri mutarumva topic. Uno munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane kandi ikintu novuga ngo ni ikintu cubaka societe tubamwo, atari ikintu cyo kwirengagiza gikomeye. Ariko reka ndeke kukivuga nkibaze umucuti wanje hano, ntabwo ndije nyene ngira murabona umucuti wanje ari ngato. Ako ni basokoje ubwanwa bro. Ntabwo usokoze ubwanwa. Ubwanwa ni iki? Ubwanwa reka nkivugeho gato kuko urakimbakije. Ubwanwa n'umutako man, kandi niba umutako gisobanuye kwishariza mu kirundi, kwishariza. Iyo ufise jaride ukayishiramwo indabo, amashugwe, urayavomera ukayabagarira kugira ngo abashe gukura neza. N'ubwanwa urabusokoza kugira ngo bugire iki, to put in order. To comb, to put in order. Why not, man? Arakivuze baho. Arakivuze nkese. Yes. Reza abadamu ko badafise ubwanwa. Ariko bafise ibindi Imana yabaremanye bimeze nk'umutako. Ese nk'inzobe abagore bafise ubu yifite. Inzobe. None behind the camera hariya ntanzo ubona gusumba yanuze. Akiyo nzobe we ntabwiryoshe nk'iy'umugore. Bahungu baba arafatiye yo kabaye. Ariko nako bimeze. Umutako w'umugore uratandukanye n'umutako w'umugabo. Urebe n'imisatsi y'abagore sico kimwe n'imisatsi y'abagabo. Bibiri iravuga ngo ubwiza bw'umugore n'umushatsi. N'ibindi ntabwo ari umusatsi gusa. Rero kuko iyo urebye ukareba meme na poitrine y'umugore ibereye kureba pe. Iyo urebye amaguru y'umugore abereye kureba, ntabwo ari cyo kimwe. Ntabwo ari cyo kimwe n'ay'umugabo. Muri make ukunda amaguru y'abagore. Ntabwo ari amaguru, ibi kintu cyose kigize umugore ndakikunda pe. Reka abagore ni beza man. Abagore ni beza. Jenda umwana, jenda cara umwana arata. Ivyo reka ravuga sindabizi. Ariko nase abagore ni babi. Aya ni beza. Ntibatuvyaye no. Yes. Tubakunde ko batu. Niyo mpamvu ubona haba ama competition menshi y'ubwiza babura. Nuko bazi kari beza man. Nzi kubera iki ujya ama competition y'abahungu, ubwiza bw'abahungu b'amakeya. Ni kubera iki? Nikora kuse umuhungu ikintu gisharije kuri we n'igiki wabona ngo cyagusamaje. Fresher n'ingodo. Fresher zahe man. N'ingodo. Ibi bintu ahubwo kino kintu gizicungibutsa. Aho ruzi yuko aba bahungu bitango n'ababogari cyangwa abahungu bitango ngo n'abahungu ngo beza. Man, iki kintu ni virus comment bazaswe no kunakivuga. Umaze kubona ko no. Reka nkivuge muri rusange, ariko icyo ngiye kuvuga n'ukuri. Abahungu benshi bitango n'abahungu b'ababogari. Bagenda bavyumva muri society babwira ngo mari muri bogari ngibiki nibiki, bigatuma abantu bagwingira mu bwonko. Nukuvuga muri make nta bwenge baba bafise. Nibyo bibica man. Gutese nibyo usanga na no ntabwo ari bijyo. Nayo nuri bogari no. Jewe man, je mfise qualité zindi. None bogari ni mana ya bogari. Bogari. Uzaho cyavuye. C'est la beauté. No? Ni no derivé muri beauté. Yeah. Nivyo. Bogari. Aba type baba bounce babita gute? Aba bounce. N'abasore nyene bafifatire. No, nta tembo ngo bodyguard. Bodyguard. No kuvuga umubogari. Umva babi inyito atariyo. Baraba umuntu ateruye icuma, urumva wo musore afise maso za danje. Bakavuga ngo umubogari. Agundi bogari n'umuhungu wese afise bote nziza ikuruhu inyuma. Fresher, urumva nk'ubu wewe. Agure akese bambwiye ati avuga hano bavuze ngo umubogari, kuvuga urusore poitrine muremure w'inzobe, urumva. Ariko nibibuke ko wewe na poya ni urumva bote bogari. Wow. Ni bote y'umugari y'umuhungu, urumva. Mwabyumvise abatari bakaye nanjye nabwo nari nkazi. Yes, nuko bimeze. Wabazi yuko umuntu umubogari ni wa muntu afise poitrine, urumva, muremure, urumva, yagangutse vyatari. Kumbe namenye signification ya bo.
Bogar, ni c'est la beauté, ni bogar, ni bogar. Le gars qui est bon. Ok, c'est une belle fille, une belle fille, la beauté de la fille, la beauté d'une fille. Ni quoi vuga? Yego. So nukuvuga rero bo ni beauté, yani beauty. Itanduka na bon. Good nabyumva. Basoma. Nibyo se. None se nitwikisha amasiko abantu baba badukurikiye kuri Max Media TV. Uno muzi turavuga kuki? No muzi turavuga kuri horije kuyoboka amana. Ugiye gusenya iyobokamana se canke ni impanuro uzanye muri rusange? Oya, ntago narisenya ko sije naryubatse. Gusa hari byinshi tugenda tugiye kuganira kubijanye n'ijambo ry'Imana, kubijanye n'abakozi b'Imana, kubijanye n'ababwigwa ijambo ry'Imana. Twe turyumva, ndase sometimes turivuga canke nawo turyumva ko nivyo tugiye kuganira uyu munsi. Nizere of course iyobokamana canke yego iyobokamana muri rusange ni ikintu gikomeye kubera ko ni ikintu kigize societe, sibyo? Ni ikintu kitugize, turarya, tukanwa, tukambara, tugakora akazi, tukanasenga. Umva muri rusange ni ikintu kigize societe, ntitwareka kukivugaho. Ariko ndakeka tutagiye kuvuga iyobokamana ryo gusesengura Bibiliya ngo turibe ngo verse ngo ivuga ibiki, nane mvuge ngo Qur'an ngo ivuga ibiki, no. Turavuga iyobokamana muri rusange ukungena abantu barifata. So tutiriwe dutinda uno munsi turagaruka cyane kuri Kanguka, Kanguka Burundi, igikorane cyangwa se amateraniro cyangwa ihuriro rya Kanguka rya Ndikumana umuvuga utumwa. Iyo Kanguka batayizi ni iki muri rusange? So Kanguka nibaza ko ari kiganiro camenyekanye cyane ku bakoresha imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, WhatsApp, general nayemenye kuri WhatsApp, YouTube, mu ndimi zitandukanye, France, Cyongereza, Kiswahili, Kirundi, sorry. Aho umuvuga utumwa Ndikumana rero mu minsi yazere yaramutse akora ikoraniro ry'abantu bose. Igikorane muri rusange. Igikorane. Ni igikorane cyari giteye ubwoba kuko cyarimo abantu nkeka ko barenga nk'imiliyoni. Ari n'umuntu nuko ntabikurikiranye cyane, hari umuntu w'inshuti yanje abantu mu mahanga ahubwo nabonye yari yashyize kuri stat avuga ngo abavuye muri Canada ngo bashitse Burundi ngo muri ibyo bintu nyene bari bajemwe mu Burundi bya benshi abantu bavuye muri Canada, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, Burundi, Rwanda, diaspora benshi. Je pense que plus d'un million abantu barenga nk'imiliyoni bari benshi, urumva? Ni jambere umuntu umwe. Ushatse kuvuga ko ari ubwa mbere uyo muntu aronka abantu nk'abo? Apana umuntu umwe, ni jambere mu gihugu cy'u Burundi. Uretse president n'iki? Ni jambere umuntu basi afise ikintu akora kugatwe kiwe. Yo yaregeranije abo bantu ari umuntu umwe. Saho gusa je nibaza ko hano ta muntu ndabona yarafise abantu nk'abo. Man benshi, urumva? Centre Jeune Kamenge. Ni Centre Jeune Kamenge sinzi nimba ariko niho bakoreye. Ni bukano byabereye ariko menga ni mu Kamenge, urumva? Huzuye, urumva? Huzuye urumva? Huzuye mwe byatari. Umaze azikona nk'umuperezida agiye kwiyamamaza nk'ahantu. Abanyagihugu bavuye nk'ahantu kurema huzuye utaronga n'ahantu wigeze ikirenge. Okay. Reka noneho tujye indani turebe iyo Kanguka nundi uyikoresha Ndikumana. Ni muri rusange iyo Kanguka ni ikiganiro niki? So Kanguka ni ikiganiro cigisha hera aba bantu. Ari umugabo umwe batazodukubita copyright. So ni ikiganiro je nakimiye kuri WhatsApp kiremeshwa n'uno mugabo mu ndimi zigiye zitandukanye, abigisha abantu kabasengera, harabizera ko peut-être imbaraga z'Imana zikiza zimurimo zikiza bavuye mu mihingo itandukanye. Rero bari baje bakoraniye Bujumbura kugira ngo Kanguka Burundi ya edition 2023 ibe 2023 ibe Chari giteramo ciza, cyo gikorana ciza aho na David imbere yashoboye kuririmba. David Ndikumana yashoboye kuririmba, umukozi w'Imana sizo mavuta yaravuye muri Australia ariko yamaze imisi ari Burundi mu bikorwa bigiye bitandukanye. Rero hagiye havuga ibintu byinshi aho bamwe bavuga ngo akoreshwa n'amashetani, ntibamwize, ntibemera ibintu akora.
jewe ndi hagati na hagati ndetse muri rusange bamuvugaho byinshi bivanye n'ibyo babonye kuko ryari rya mbere oya ariko rimwe agenda byumva kuko nshobora kuvugaho ikintu bivanye n'ibyo waruvuze ubwiwanya ndamuzi urya mugabo ariko namumenye kubera abandi bantu bamumbwiye namumenye gute je mfise groupe y'abanyeshuri twiganye generation twiganye urabona usanga abantu muri rusangi baba bafise ikintu bagenda bahuriraho aho usanga barakreye ama groupe kirakira aho usanga bafise ama groupe atandukanye bivanye n'ivyo bahuriye mugasanga mufise groupe ya famille mufise groupe y'abantu mukorana ndetse n'ibindi bitandukanye rege mfise groupe y'abantu twiganye generation y'uwanje hari umutipe muri kandi naramuvuga yitwa Claude man umutipe nta na rimwe yigera cererwa nukuvuga ngo 11 ku kadomo abashizemo pana kuvuga ngo link wewe abafise audio ya MP3 sibyo audio imara nk'iminota nka 20 ukazona ikubise muri ya groupe nukuvuga ngo jewe rero iyo ngeze hano kuko kenshi nkunda gukoresha wireless iyo ngeze hano hari wireless nza nsanga muri telefone harimo ibi audio byinshi bitaronomye no kuronoma urabona kenshi hari gihe twadufise nk'imiziki muri telefone ahubwo asanga iriko amatitle nkaca mbona ibintu byinshi ibiriste by'ibintu byinshi bitariko title nagira gute nkabyumviza nkumva ngo kanguka man bikanje na byadanje urumva no jewe I don't believe in that more ntabwo je mbirifinga muri bijya bintu ntabwo yego nshobora kumuvuga nabi kuko niyo kamana muri rusange ariko ntabwo nafata umwanya ngo numvirize bijya bintu sibyo kuko mfise naje uko nemera yego so nabwiye umutipe twa Claude ndamubwira ati semane warebye ukaza creatinga groupe yindi sorry ukaza creatinga groupe yindi ijanye n'ibyo kamana ababishaka bagusanga muri iyo groupe iyi groupe ni abantu twiganye tuba tuvugiramo ibitandukanye niyo kamana man ni groupe irimo abantu bashika nka 40 bari banyishe ati urabizi bino bintu ibiki nibiki ni bwabugararije bw'abasiramu nibiki tusa man nahise nceceka nahise mbona yuko kite kiganiro gikundwa n'abantu benshi cyane so kuba rero yarakuranije abantu nkabo nahise mbiha image ndavuga ngo niba afise abantu igihumbi bamusharingira bicya bintu bishikahe byaramaze kuranda gatisi yose everywhere you go hamigira kabiri kijya kiganiro ni cyakera bro ni cyakera cyane sinakimenye kera cyane oya Kanguka ndayizi cyane inyuma y'imyaka nka 8 ndacumva niba umuntu akora muri burya buryo akafisa abantu bamukunda nka kurya bakunda ibintu byiwe bakabisharinga kabipartage man no kuvuga ngo umuntu wese abari ku isi yumva ikinyarwanda akumva ni kirundi usanga afite n'amaversion y'igifaransa y'unefano abahari sibyo ni icongereza voilà nta kuntu ushaka kureka kugira ijya audience ariko ijambo iki kintu nyamukuru kirimo ni iki no kumenya ngo atanga content imeze gute yes kuko ntabwo wombwira ngo abantu plus d'un million bakurikira ibintu z'amafuti kiretse hari izindi nguvu je ntazi zo ziri inyuma ariko co nizera ni kimwe ndizera Imana kandi Imana ndashobora byose so hagiye havugwa rero ibintu byinshi bamwe bavuga ngo Ndikumana cyane Chimamanda Moses sinzi ko Moses sanzo Chimamanda ndamuzi cyane gose avuga ngo iki ariko nubundi oya urebye Chimamanda yavuga kuri côté positive c'est négatif yarapunda kwa kundi ariko exagere nk'ibisanzwe ko barazinanye barakoranye ibintu byinshi Chimamanda na Chris bakoranye ibintu byinshi nanje maze kumva ko Chimamanda nubwo azaponda abakozi b'Imana hari ukuntu bamuzi nabo barababwenda nyene ahubwo ikintu ngere Chimamanda afise no vuga ko reka nkite karite agira amagambo sha urya mugabo no kuvuga ngo n'abantu baje kumuvuga kuri social media cyane cyane akora kuri Facebook arabazimya oya uretse tumwihese ni twareka kumwihagute kurya mugabo abonye ari danje urya mugabo no kuba ikintu kimukijije ni bigambo naho bundi urebye character y'umuntu aciye ubwenge je Chimamanda sinamushira mu bantu baciye ubwenge azi kuvuga gusa kuko ni ibintu avuga nta reference abifitiye man oya sometimes abifite reference izahese afise nk'udufoto iki hano ndafise nk'amafoto nabonye ari kumwe na Ndikumana bamwe bavuga ngo bari hanze c'est pas na Chimamanda c'est pas niba bari muri Amerika canke mu Burundi ariko nabonye amafoto bari kumwe haro hagiye bavuga ibintu byinshi niho hana vugiye na beef bavuga ko Chimamanda yigeze kwigira umuragi kugira
bamufasha abazungu kumugeza muri Amerika ageze yaca aravuga mane ubwo n'ubwenge mane buri kintu cyose ubona ko cyagushikana ku kintu cy'iterambere cyiza ariko cyiza please simabwiye ngo ubusuma cyangwa tubwite ngo ubujura cyangwa ubusama cyangwa ikindi kintu ariko ikintu cyose ubona ko wagora nka mu buryo bwo kwigira hikirege nk'imyaka uzireze kuvuga bakagushira no mu kigo c'abaragira kandi ukomeye ako wa mutipa ararenze mane Chimama ararenze byadari rero sizi je ntavyonze ariko kujya mutima mana ateye amayobera je mbona mureba no kuvuga ngo ari kungene ureba ikungena yataka bajya pastor n'abandi bantu batandukanye urumva kujya mutima ararenze oya aranagaragara mana kafisa kaza oya escrow kasivuga uko iyo bavuze escrow iryo jambo rya escrow ntabwo ari jambo ryiza escrow n'umuntu ugerageza kurya no kubaho ariko akoresheje uburyo bw'amayeri bwo kubesha abantu nibo bita escrow ariko ubundi urya namuvuga muri migi giswahili babita ngo abyita ujanja biratandukanye n'ubwesiko ujanja ni manake ni nini ujanja ni kintu ukora chamayeri kandi kiri muri positive cyo kugira ngo ushike kuri objective runaka cyangwa ubeho reka igituma muze kari ujanja niki ujya mutipe twabuze cyari twese so tubona yambaye karamucere k'Islamu ukabona yambaye ikanzu ukabona yambaye ibisaraba mu izosi ukabona n'umusiramu n'umukristo niki iyi ni content yiwe yazanye man kugira abeho iyi ni content yiwe nkujo usanga ari umukristo adanje rero reka kandi batima bamwibase ngo wakisiramu ngo wowe wamutuye reka ndakwereka base ari kumwe na nuzo ariko barigisha kujya uja kuri stage uri kumwe n'umuntu azicongereza batacuzi ukavuga nk'ikintu ndakazara gusemurira rero go gwavuga ikirundi Kristo avuga icongereza go nta congereza undi ruzi rubwo muri Amerika nanyamaze kuhorana n'icongereza ntega ntinduzi no kwandika ryo usanga gwanditse n'ibintu ifatanganye mane bitafise sense rero bari rero imagine rero nko kwigira nk'impumyi wewe nk'amezi nk'icenda uzireza ku kanura uri ahantu uri kiraga utavuga n'ijambo na rimwe bagushira hamwe n'ibindi biragi bakakwigisha amayeri yose y'ibiragi ariko se babyita ururimi rw'amarenga ariko se ubundi umaze nk'umwaka uri mu biragi byabikunda kuvuga ntiwasaga warabaye nk'ikiragi imana siguro uzi Chris uzi Chimamanda man gwari rukinamvye mani rutaravyibuha n'uruboga ni ba dore henga hari bari kuri stage ariko bako batanga ijambo ryo none bazi ariko zikarirwa mane Chimamanda shobora muzi ariko ari kintu Chimamanda yavuze by the way avuga ngo Ndikumana ntiremereza ngo yigire nk'aba ba Daddy King usanga abantu ngo batwaza nka Bibiliya iki ariko kandi arakano yashizemo ni Kuki mu giteramo batavuze Yesu Kristo bakavuga ngo Yeshua nimba ari Yoshua nimba ari iki ntago bigeze bacishamo ijambo rya Jesus Christ bashobora kuba yacijemo sepa ariko je narumvise ubwanje ravuga ngo mu izina rya Yeshua urumva Yeshua kandi rero Chimamanda ntu vyamucangiye urumva yariko aramwiya ngo ni Kuki ngo batigeze bavuga ngo Yesu reka nkwereke post ya Chimamanda ubundi urumva Chimamanda ibintu ba posting soma hano to ko ntubivuga oya reka ega umutipe mane nta n'ikinyabufuragira urumva nande muri make wabonye yambaye zakaramucere mane reba yigize umusiramu kandi ari kafiri iteye ubwoba mane unavuze ngo nibigeze bavuga ngo Yesu dore ngo batinye kuvuga Yesu Kristo bahasimbuza Yeshua urumva ariko nanje hano nagiriye amakenga ni nka kumwe Beyonce yavuga ngo ni Beyonce when Jesus say yes nobody can say no urumva ba Yesu ni benshi habitwa ba Gabriel Jesus babakinye umupira urumva hari bitwa ba okay jango nitwa Marie Gaël na legend nyina wa Yesu urumva uvuga rero iyo uvuze Yesu ifo kongera ko Kristo gira tumye ko ari wa Yesu Kristo urumva okay ariko ico Chimamanda atabashije gusobanukirwa buriya Yeshua bisigura Yesu yego ni gihe Yeshua mu Giheburayo bisigura Jesus mu Congereza ni Joshua which translates to English as Joshua Jesus nukuvuga
Joshua rero ariyo Isa ariko ni Jesus name Jesus name bisigura Yeshua rero mu cyongereza bisigura Joshua Joshua mu Giheburayo ni rero Chimamanda yamwihaye nkuna ubwiye Chimamanda bro ifo kwanza gukora kwa research recherche ubundi ntabwo tugiye kumuvuga nabi Chimamanda uko ni n'umutipe w'igi kabisa y'umurebye urabona umutipe ari ibintu vya vrai sometimes ariko bumva ikintu kiba kihari harigiye yuboka kavuga karenza aravuga karenza kandi iyo urebye ukungena avuga ntabwo ashiramwo amagambo mbabarira matwi ntiyitangira amagambo avuga n'amagambo no kuvuga ngo atarimo ikinyabufura ugasanga erega iyi social media mani niba abafise nk'abafana hari gishobora gusanga afise n'abafana b'abana batarabamacuwa ugasanga reka ashiramwe ibyo bintu by'ibisutwa by'ibikitusa iyo ntabwo nabivugira ngaho yo kuvuga imbwa mu mazina yayo ntabwo navuga ibyo kintu mbona ngaho man sibyo nabagerageza avuge ntawo mubujije cyangwa ngo amwibasire ariko avuge mu magambo mbabarira amatwi sibyo none se reka nk'urugero ntafise famille se nafise famille ubu se yakwishima yuko abonye umuntu w'umugabo ariko avuga ibintu bitameze neza imbere y'umwana wiwe uzina kazika bavuga ku mudamu we bateretaniye mu baragi nayo n'umuragi bahuriye mu kandi nkwereka ikintu kihari reka mvuga akantu mushobora kuba mutaza kugafata neza ariko n'ukuri ubundi ikintu kitarimo siyanse science conscience oya ibyo iyo ntuze tukihorera icyo cya science conscience tukihorera icyo cyatse kuvuga ni iki ikintu kitarimo siyanse umwe wose aza kukivuga uko acyumva uko ashaka kandi kizana iki impari bisobanuye iki je na reference bisi mudamu we sindamwumva avuga Chimamanda sindabizi ivyo je ndavuga ariko iyo urebye nk'aba Chimamanda ndetse n'uyu muntu wumva ngo n'uyo nyene yitwa Chris Ndikumana birefera kuri Bibiliya rero no kuvuga ngo ni gitabo Kigali ariko nta siyansi irimo ngo muza guhuriza ku kintu kimwe siyansi bamo ariko ni siyansi siyansi nibirimwe ni siyansi iri muri teori idafudutse man idafise umuyoboro runaka sibyo rero nicyo gituma ubona abantu bavuga ibyo ibitandukanye hakajyamo niki n'impari so rero bose razana ibyibuka byana by'umuntu n'amaco yinda umwe wese kandi ntabwo nk'ubwemera avuze ngo Jesus ntabwo yigeze abaho sibyo ntabwo uza kumuhaririza abafise impamvu abivuze ashobora no gusoma akaverse harya akavuga ibiki kakagenda nikagaruke mu yundi murongo ugasanga rero kubera ko nta siyanse runaka ipresize ikintu ngo ikivugeho cyane muratakara ariko nabwo tujye kuvuga mu okay tushobora kuvuga ko ari philosophy basi ariko philosophie c'est science ni la science so rero guys kimwe gusa mwomenya nta muntu dushaka ngo ave kuri Kanguka oya bijya byo byakanguka reka mbivugeho na Chimamanda dushaka abantu bakuve ntabwo twaje kuvuga n'ibya Chimamanda n'ibyari biciyemo ariko tuvuga ko turavuga kuri iki giterane cha Chris reka je ngerageze kuvuga impamvu ashaka kuba afise abantu benshi kandi anakundwa ndayivuga mu mpande zishika nka 2 canke 3 ariko cyane fagiteri ya mbere ngiye kuvuga ariyo ifise n'imibare myinshi ashaka kuba kundwa uzarebe aba bantu babapfumu canke bantu bavuza imiti ya gakondo canke aba bantu bakora business zo gucuruza ibintu bitandukanye canke urebe bantu bitwa abarimu aba bose ino migwi yose navuze urayumva urumva ino migwi navuze urayumva iyo bagiye bagafata cya kinovuga kari nk'icyuho canke cya kinovuga ngo kibangamiye rubanda kibangamiye society reka nguye nk'urugero nk'ubugenda ashobora kuvuga ngo ngira nigire umuntu uvuza imiti iri traditionnel no kuvuga imiti ya gakondo cyagenda nkareba ngo ese ahantu ntuyinyamirambo ni ikihe kibazo kihari sibyo bavuga ngo abagabo baho ntabwo hashobora kuba hari abagabo benshi babinyamirambo bagira iki
batasatisfeza batanoza amabanga yo muhira yego nkaca mvuga ngo jewe ndi umuhinga karuhariwe mu gutanga umuti w'abagabo kugira ngo bashobore gusatisfeza abagore babo abantu bafise imitima yoroshe n'ubwonko bwamaze kujuragirika bivanye n'ibibazo bafise sibyo uzarebe iyo habaye nka appel d'offre runaka bakayishira in public ku karubana ati company ni irashaka abakozi babiri bakora ibi nibi ureba abantu hazaza abantu imiliyoni sibyo ugasanga ariko basaba umusekreteri ugasanga n'umuntu yigize plombera raje kubera iki ni kibazo kiri muri societe c'ubukene c'ubusomeri sibyo nibi bintu niko bimeze no kuvuga ngo umuntu aragenda kareba ikibazo kiri muri societe muri runaka akavuga ngo hano hari abantu bagwaye amadiabete benshi hano hari abasaza benshi bashobora kuba bafise zino ngwara cyakareba ingwara ikunda kwirasira abantu muri rusange agaca avuga ngo nje ndashoboye kuyivura ndi umuhanga wayo kubera ko umuntu yifitiye ikibazo yababaye kubera icyo kibazo afise ntareba ngo urya muntu nibyo canke sibyo ngo aze gucukumbura canke aze kwanariza ngo urya muntu Emery yavuze ko avura ino ngwara ni muntu ki reka ibyo ntabakeneye kuvyumva ahubwo aragenda direct amubwira ngo numvise uravura ino ngwara amafaranga bimetse gute Emery yamubwira muri yona ahubwo ati ko mfise 500 ati sawa buzanye atariko ndakugiriye ubuntu kugira ngo uze kunshakira nabandi bakiriya bikagenda gutyo naba bantu bitwa pastor benshi simvuze gutyo benshi ari habavuga ubutumwa bw'ukuri yagambiriye gutanga ubutumwa yagambiriye kwigisha society yagambiriye gukura ingeso mbi ziri mu bantu agatanga ijambo ry'Imana kandi ababikora vraiment bakomereze ngaho ariko benshi mutibagiwe ko bamaze kuyifata muri side ya business kugira uronka ibintu utangura kwifatira imitima y'abantu nta muntu ashobora kuronka ibintu adafise abantu imbere yuko uronka ibintu tangura wifatira imitima y'abantu rero niyo mpamvu uzabona bafashe bagafata byuho yamayesheka abantu bafise bibaza abantu bagenderamwe mu miryango kuba abantu badafise akazi kwakunda abantu babirirwa bagwana ugasanga bagira ama divorce agafatira muri za byabiki abantu baburiyemwe amahoro agaca afatiramo akigisha harya akigisha rero umuntu asanga afise na talent yo kwigisha sibyo ugasanga afise ururimi ruryose rwo kwigisha noneho agaca yereka abantu yuko bijya yavuze abifitiye umuti kubera ko abantu bamaze kuhusagurika bifitiye ibibazo byabo bitandukanye bagaca gufata nk'igisubizo kije muri society ko uje kubakiza yes nivyo waruzi karikise kujya mutipo murevye afise talent yo kuvuga ukumva amajwi yiwe canka amagambo yiwe araryohereye noneho yavuga ati kuri cya kibazo ufise wewe ukumva yagufasha ugahwamirayo sibyo ugahwamirayo ukuvuga ntajya kuravuga gute navuga ko abantu bafatira abantu muri esheke zabo ya niko bimeze en fait abantu ushobora ko mukurikira ko bararushe peut-être ushobora ko bashaka kumva ijambo ry'Imana kugira baruhuke urumva iri kubundi ntakubeshe ijambo ry'Imana ni nka counseling Imana irakanselinga abantu ibibazo baba bifite bitandukanye bikagira iki bikagabanuka kindi kintu nashaka kuvuga kuri ka kaboro kandi uravuga ngo ka Yeshua urumva atandukanye na Yesu muri Bibiliya yego biratandukanye cyane abantu nimwavyumva nimuze kugira kwitiranya ibintu Yeshua bisigura izina rya Yesu Jesus name sivyo niyo ngo ko rayivuga buriya niyoronka bari abantu bose bava mu mihinga itandukanye urumva badafite icyo baje kurondera chance akafite izindi nguvu zibimufasha of course byose birashoboka ariko uzarebe abantu benshi niba uburonse audience nk'irya ego abantu nukuvuga ngo bawayubaka izina ivyo nabyo tuze tubivuga uba wari yubaka izina kandi iyo yubaka izina urayubaka mu bintu runaka so tukajyubaka muri business canke mu yokamana canke muri entertainment canke mu kazi ukora ka buri munsi rero iyo ubatse izina ntabwo uri byatse umusaruro kuri bya bindi wahimba ushaka kuri umupastori bakuze kuyokamana ukubaka izina mu yokamana ariko ugasanga na rya zina ubaka mu yokamana hari n'izindi diri uri kurazikoresha bajya abantu ushaka kuba bavuye in America bavuye Australia handi bavuye Norway Denmark n'andi yatandukanye
ariko ugasanga hariho n'izindi diri zibazanye. Ico novuga abantu rero bakwiye mu bakristo twizera nkuko nabivuze mu kiganiro cyatanguye twe turizera yuko Imana nyamana ikoze Imana yacu itwizera ikoze muri ni Imana irimo Imana mwana yita butatu ni butatu. Rero nashaka kubasomera ijambo ry'Imana abantu badukurikiye kugira ngo bazuze baramenya kwitoraniriza bafashijwe namwe muyera na spirit urumva kugira baze barakurikira ahantu babona nimba ari mu mahonero bahareke nimba bagiye guta umwanya mu bindi bintu navyo bakurikira. Ariko jewe ngaho aho nge wenda ntaguciriye mu ijambo ariko reka tukaganiraho cyane nyema mbona iyo mpwemu yera muvuga canke nayitagwe bayita mpwemu yera canke iki mu kinyarwanda bayitagwe yego nje mbona ntayegereranya n'ubwenge Imana yaduhaye. Man, hari ahantu ibintu ugenda ukabirebesha amaso gutya ukabyanariza sibyo ukayimayindinga ukabirya mu bwonko ukongera ukabirya ugahita ubona ukuri kurimo. Ega nyene none dushatse kuvuga ko ari iyo mpwemu yera bikugiye navuga mpwemu yera afatanye n'ibitekerezo n'ivyiyumviro urumva ariko mpwemu yera ntashobora kuza mpwemu yera Yesu yavuze ngo Yesu maze gusura mu ijuru umva twe turi kumwe hano mu isi amaze kugenda avuze ati nzobarungikira umwitsi uwo ni wazobana namwe uwo ni wazobafasha uwo ni wazobagira inama urumva ni wazobafasha ni wazobahanura. Ariko mbe nkubaje uwo mpwemu yera agushukira mu busambanyi uwo si mpwemu yera iyo ni mpwemu yirabura cyane urumva mpwemu yera namubwira ati none Mana ko bimeze uko umuryango wanje kugira uburare ejo bizogenda gute ya spirit numva ari nk'ikintu kimeze nka conscience man rero yubwiye ati rero mwana wanje uzovyuke uje gukora umwana we ntazorarusa kandi ejo uzohaguruka ugende kandi ukahaguruka ukagenda ukabona biraciyemo ibyo je ndabyita ni nka conscience umuntu avukana sibyo yego kuko ako kantu uvuga nubwo umuntu wafata kagoro ubushakashatsi hakavuka umwana akazakorera hana tumvise ijambo ry'Imana hari akantu ka humanity abafise hari akantu ka conscience abafise ku buryo asika ahantu akabona ko kubangamira umuntu ari kintu kibi akumva yuko gukora ari iby'ingenzi kugira beho none se ucatse kumbira ko ari mpwemu insobanurira abantu tandukanya spirit sivyo n'ubwenge. Waruzi yuko umuntu agizwe n'ibintu bibiri agizwe n'inyama iki tubona cyo twokwita housing akagigira n'indi esprit iri muri we itagaragara kandi abahanga baranakubwira canke yene niyo kamana iyo umuntu apfuye apfa izinyama ariko ya conscience yantuze ya esprit yiwe irabaho ibahe hari umuntu uzi yapfuye fati irabaho aragaruka akubwira ngo je narapfuye spirit yanje yagiye nshobora kugwereza nk'ingero nshobora kwifashisha sibyo umuyaga urafatika mufatika reka niho ubushobozi reka rero nkubaza ikindi kibazo urafise ubwenge ndabufise urabufata bukagaragara oya uramaze kububona ubwenge oya sindabubona from ntabwo urabona kandi urabufite ndabufise buriho cyane Imana dusengura amaze kuyibona Imana physically physical muri physique mu byo muri physique sindayibona ndayibonera mu by'inkorera n'ivyo yakoze ntarabaho n'ivyo izonkorera ejo n'ivyo nkoreye mu kanya nayibonye rero ko inshaka nkwereke igituma ari nacyo kintu gikomeye ku muntu ikintu gikomeye cyane ku muntu ntabwo ari housing ahubwo ni cya kintu kitugiramo reka nkore ku rugero ninde umuntu bitarashikira ashobora kuba ahagaze gutya areba imbere umuntu akamuza inyuma gahoro akamuhagarara inyuma ariko kumva ko hari ikintu kiri inyuma yawe ubushobozi Imana yaremanye umubiri wacu n'umubiri udetegita urabizi ko iyo usinziriye fati hano hari uruhome amatara yacitse sanse
ubimenye umubiri ukumubwira ati imbere hari si ibyo gusa ushaka kuba usinziriye umuntu yaguhagarara hejuru ukumva yuko hari ikintu kikubangamiye ni ubushobozi bw'Imana ubwo bushobozi nibwo shaka usobanuriye ni ubushobozi bw'Imana je no bumenya ni ya spirit man none spirit ni ya spirit iko ndakubwira okay abamo holy spirit hariyo mwuka wera ya holy spirit rero kuvuga ngo yo nyene nyumviriza yo yifata ivyo wayigishije kwinosi nukurira mu busambanyi zaba inshetani zaba imara ya nyene iga spirit yawe ariko oya ariko Imana ziragira spirit ivuga ati Imana yo mpanda oya niko nakubwira ngo ariko waruzi yuko esprit zandukiranira esprit zirandukiranira gute ugasanga ngendana na ntuze na Gayere afite agasetani cyangwa dufate aka esprit kamugenderamwo kubusinzi ugasanga kura ko nyama ndakwikubanga aho turi kume nanze kanya fexe ako uremera yuko dushobora kugendana ukaguma muri wewe sinda guhindura uremera ko dushobora kuba tugendana kubera ko esprit yuwanje nyene iri stronger than yours yego waruzi yuko nshobora kureba umutoto w'igitoki gutya nkawureba nkawushinga itisho kubera ikintu kiri muri jewe ujya mutoto ukamanya ukagwa hasi oya wapi oya regaragara agira bwirego igijisho rya gatatu tadai ivyo bivanye na esprit z'abantu ama esprit yuwanje atandukanye n'ujya mutipe kubera ko bivanye n'ukungene na yatravaye no bivanye na yatravaye reka nkwereke reka no ndababwira reka nimwe nakubwira ngo ibi biramwe murayikoresha ariko nta science yibereyemo reka nkubwira ibintu bigaragara reka tuzaze tuvuga ibintu no reka tuvuge reka basi ndabaha reference cyangwa ndabahereza ikintu kigaragarira abantu buri muntu wese no muntu yumvise kino kiganiro azanyopoza shireho ka comment avuga ngo warabeshe cyangwa ni wabeshe ubu waruzi yuko ushobora gukorera inabi umuntu kubera amarira yiwe akakubwira ngo genda imodoka igukubitire ngaho wa muntu mubi genda ntuzapfite ugize icyo wimarira cyangwa uzopfukenye wa muntu uri umuntu mubi genda uzahura n'imodoka igukubite umuntu yashikaga imbere kazone imodoka iramukubise okay ntavyo ndabona n'amaso sivyo uzi ko bibaho se sindabizi birabaho rero novuga okay birabaho none se uyo muntu nta nukaba yakoreje ibindi uvuga ngo nuburozi yabivuze urakeka bari iki akanwa kararema akanwa rese niki akanwa niki se umva nkubwire reka nkwereke niba ndaransenga ndiko ndubaka roho yanje iri ndani kandi no reka ibyo reka kufatira kuri sample ikintu navuze kimwe navuze ibintu byinshi reka gufatira mu ibyo bintu sibyo ndashobora kuba ndaransenga cyangwa amafitane sokre n'Imana bivanye n'ibyo nkora sibyo ku buryo akanwa kiwanje karema sibyo akanwa kararema aha reka wenda tureke kuvuga n'ibyo dushobora kuvuga n'iki kindi naguha kandi karorero uzi yuko ababyeyi bawe bashobora kuba ari ababyeyi mani bavuga amagambo amabi ku bana babo kugenda ngo ntacu uzapfa wimariye reka nguhe nk'urundi rugero urumva ugasanga hari ababyeyi bita amazina abana amazina mabi novuga ngo umuntu ukamuvuga ngo amwitse ngo Mateso Fitina ngenda banyanka Kibwa sinzo oya icyo ntabwo ari ibyo oya na bene izina riri royal man ibyo byihoreye urumva ugasanga ayo mazina umubyeyi yakwise aragukwirikirana kubera iki ni esprit kukizemo none wewe niyo mpamvu rero ibyo bintu byo kuvuga ngo byamuhe muyera mani ni roho yiwawe uko wayitravaye niba wayitravaye Yesu mwemera mwande wewe Jesus no we wanje ya kirenze kuri ivyo Jesus nuko abantu benshi bataza bavuga twomeranya horumwe Jesus n'umuntu w'abasilamu Jesus ndamwemera ndanamukunda shaka byo tuganirako ariko nimba Yesu basi ukuvyemera yarungiswe n'Imana sivyo none akaba yaravuze ngo sinzobasiga nk'imfu erega man ntabwo navuze gutyo iyi bibiliya ni gitabo cima utanyumva nabi ndashaka gusigurira yego ya muhemu yera uri kurambwira urumva akavuga ngo sinzobasiga nk'imfu nzobarungikira muhemu yera sivyo avuga ngo umwitsada yera nyene ariko kandabereke ku murongo wa 19 Yohana 14 ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 24 urumva kuri 19 avuga ngo kuri 19
ngo okay kuri 18 sinzobasiga nk'imfuvyi nzoza kuri mwebwe urumva hasigaye igihe gito abisi ntibabe bakimbona ariko mweho muzombona kuko ndiho urumva namwe muzobaho urumva nibavuze ngo abisi ntibazoba bakimbona no kuvuga ya Holy Spirit urumva ya Holy Spirit ishikira barondeye muhera urumva ngenda kubwira ngo Jesus avuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta usika kwa data nta mujayi of course ndavyemera nunga haravuga ngo abanyigiyeho abumvise amagambo navuze ntabwo mbasize mwenyene mbasigiye ibyo nazanye ngaha ku isi mu iyo sense bro bisobanuye iki rero iyi Bibiliya ni igitabo cy'Imana pe ntabwo ndagipinga ariko ndakinenga harimo ibintu biba bidafudutse nyine by'abantu bigize abahanga kandi ugiye kwigira umuhanga urumva nyine hari gihe wigira umuhanga ariko bigapfa usomye muri indese ngaho Yohana somera muri Yeremiya 8:8 Yeremiya 8:8 kono nande nihuta bihona navuke mu rusengero Yeremiya 8:8 aravuga ngo muvugira iki muti twara abanyabwenge kandi muti vyagezwe vy'uhoraho ati kandi muti vyagezwe vy'uhoraho bibana natwe erega abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma banditsi bitari vy'ukuri ubwo abanditsi ni bande bisobanuye ngo iyi Bibiliya harimo amagambo y'ukuri Jesus yavuze n'izindi ntumwa zindi urabona kino gitabo harimo ibigabane by'abasalomo hari ibigabane bya Musa hari ibigabane bya Jesus n'ibitabo bitandukanye hano harimo injiri harimo Torah Taurati harimo na igitabo cyahawe Moise cyitwa Torah Taurati hakabamo na ntuzenye na Salomo yahawe kino gitabo cyitwa ntuzenye Zaburi ni ya Dawidi yego iyo urebye bino bitabo rero usanga ibitabo bivuga ukuri aho ukadumva ngo ngwicete ngo abanyefeso ngo bandike icyo kirazi kudufasha ivyo ni Paulo yavyandikira ariko reba nka Paulo ushaka kubaho ubutumwa kanaka urumva ariko waruzi yuko ngaharimo amagambo y'abantu ku giti cyabo yego none se yafashe ik'abantu mu ijambo ry'Imana none niba bakubwiye ngo utwifata nk'ihame buretse nkwereke nimba bakubwiye ngo ndika turebe nkwenda nk'ahantu kanaka nko mucete Paulo yarandikiye nk'ishengero ry'ahantu kuko nk'abikori none akarorero sivyo bisobanuye tugufate kuri rya verse tuheje kuvuga harimo n'inyandiko z'ibinyoma hano yego oya sindavyemera kutavyumva se urumva none se niba bibiri ngo niba biri hariho verse bivuga ngo hari ahantu ngo Shetani ngo yagwanye n'Imana ngo baragwana ngo n'izindi passage zanditse he ushakire verse se nukuvuga kugwana n'Imana nyamana canke Yesu yabambwe ku musaraba reka basi ngo hakandi karorero niba dufate nk'urugero nk'ahantu bavuga ngo Jesus abambwa ku musaraba bamwe bakavuga ngo hari nka saa 4 z'amanwa handi ngo kumuhingama handi ngo saa 9 bakavuga ngo Simoni yamutwaje umusaraba handi bakavuga ngo Jesus niwe yawitwariye umusaraba uba wumva harimo kuri cyangwa Simoni yari umutwaje nyuma arawo mwaka hariho n'ahandi havuga ko Yesu yari witwaje araruha hama Simoni arawo umutwaje hariho n'ahandi bavuga ko Jesus yawitwariye gushika hariya kuva igorogoto kuva yego hakabavuga ko yawutwaye ngo yambaye umwenda wakahama akahama niki ni umwenda utukura hanyuma bakavuga ko yagiye yambaye imyenda isa gute yera uba wumva se ukuri kuba kuri ngaho so vyari kuba vyiza nyene sizo versano ziri ibi ego urambwira ngo twari kuri muhemu udasimba ntuze ukuvuga nimba hano yarabwiye abantu b'Ikorinto ati gusambana ni bibi urumva jewe mu Burundi ashobora kuvyumva nkumva ko gusambana ari bibi sivyo nivuze ngo ubutumwa sije bwari bugenewe sivyo oya nanje kubisoma nco bitwaye nkiga kuko ikisi gitabo kimwe ikini gitabo kirimo ibitabo vyinshi yego niyo mpamvu bita bibliothèque niyo mpamvu ikini gitabo kimwe kirimo ibitabo bibliothèque ina Bible ya mbere yitwa bibliothèque iki kiboro international nkomeze sorry
iyi Bibiliya je ndemeza ko yanditse mu buryo bwa gihanzi urumva n'uburyo bw'ivyahometswe n'Imana kugira vyigisha abantu n'abantu kuko Imana si yazanye karamba idawe sivyo ariko nibisobanuye ko ibyo abantu banditse byose ari ukuri oya sivyo nemera ariko nta jambo nemwe ryigisha ikibiririmo amagambo yose arimwe n'Imana kuko ibyo tuvuga ku ndimi ni ibintu Imana yaremye hano nta kintu na kimwe bisobanuye ko ari ukuri hano nta kintu na kimwe cikibi kirimo sivyo cikibi nta kintu na kimwe ugisomye iyo habonetsemo ububeshi bukagaragara nta iba imaze kubikira kiranyereke ububeshi nyine tanga urunyumve nyine niba kimagariza kugaragara okay nine wana harimo ububeshi je ndavuga ko okay ntabwo meshereza mwe mutanyumva nabi ntabwo je naje gupinga Bibiliya sinayo topic twariko reka tuganire ku kindi canke wenda na topic tuyirangiriza hangaha ndumva twoheza ariko gukorera Imana nta bihombo birimo nta muntu rumwe ashaka kuja mu idini nsengeramo arafati nta rumwe ashaka kuja mu idini giwe urumva kimwe gusa dini ry'ukuri girira neza abatishoboye ubafashe kuco badashoboye nta muntu ariko arakangurira umuntu kuja mu idini genda umusiramu n'umukristo ubundi idini yose ikwigisha kutabangamira umuntu canke ikiremwa Imana yashize nivyo bigisha c'est bon kandi umuntu ngiye ndemeranya yuko umuntu usenga yaba umukristo yaba umusiramu usenga ni byiza kubera ko hari ibintu byinshi uba wikingiye kwinose so niki wabwira abadukurikiye turabakunda cane Yesu araje vuba mwihane muhindukire ko bw'Imana bw'Imana buri hafi niko muri Matayo havuga murakoze yes abari kwadukurikira turabashimira tubasaba support please nge nkagarukaho kubera ko nje ndazi umumaro wo gufashanya mfasha nanjye nzagufasha ni ntagufasha undi azagufasha kubitaho subscribe sharing aho kari kubona shiraho comment please nivyo tuba twavuze bitameze neza bishaka kuba bitagushimishije shiraho ka comment canke uduhe suggestion ya topic yindi twakoreraho canke wanashima niburi na hafu tubwira ati reka nzaze mbumutumirwa twicarane tuganire biba ari byiza kurusha hama tubararikira kwama mukurikirana ibiganiro vya Max Media turaje na hejo canke uwundi munsi ubutaha tuganire twishimane mwese murakoze peace